Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pohon Syedalun. Nyo mencutat lon kalon video sambutan daripada Abu Laut. Abu Laut ni jawab video drone dan ni jak bak drone. Ka drone hebat drone Abu Laut. Abu Laut drone ha. Tiga hat pekong kenot bu baik bekah. Tegar hak ke pekong partai supaya baik bekah kenot bu kan. Jadi dengan su Abu Syik, ya ke bekah kenot bu. That's right buddy. Memang hebat draw ke kayu jak merumpok draw ke pat gampong ke. Pat gampong ke. Katulong bi siat pat alamat ke kai jawab video Abu Syik. Pe gampong, pe desa, pe kecamatan. Nyo Abu Syik jawab video kah Abu Laut. Khusus kedua ke sagai. Karena sakit hati ke dengan su Abu Syik. Sakit hati ke bijih-bijih pengkhianat yang keluh Abu Syik caci maki. Ya. Berartikah bekah kenot bu ke? Ya ke bekah kenot bu ke? Hai Abu Laut. Nyo ke jawab video Abu Syik, kabi alamat ke? Pe gampong, pe desa, pe kecamatan. Bah. Yang supaya dapat video tu. Yang nak jelas supaya dapat video tu. Nyo khusus kedua ke. Hai Syedalun. Nyo ni cok nak tolong upload sihat video nyo. Nak tolong upload sihat video nyo. Nak post bak grup. Budi kalon le Abu Laut. Le Abu Laut. Yang perah draw Abu Laut nyan. Budi kalon leji. Supaya jelas. Tolong sihat Syedalun. Terima kasih. Break tak.